cây cầm hũ đàn hi simple thế gì buổi tak lâu buổi rồi rồi hi til thoát là cái ruột lâu mi tampi son hin tu la ya online ti ve Facebook ti ve kar suati ka an thin lungi kol tong in khansa chat ti mi emotional feeling ti mi te kha yang kan ding nasatukin an lang tar ti ka himihin du do zet si kaunan thin loyok na ki atum tarviwa moting karuat tak taka chun huwa tumre raw khal sela ha kha falam de huwa thei ta kan silaw mo nupi pasala kan neyo kan tong ti ale 90% so bang othe yang mani a reason tak tak bun zaw huwa nok da ding hi kamulo yang ati le ta thim na ka bun lak men sela nupi pasal husband and wife mo ki insang pakatan tirtika duning andu dan pasal du dan banglo anupi du dan banglo sinan nu ban si thau thau khavek phun mena karwat kan palnak tampi umchin kan dak demi foundation biang cnf cnet mi chu hilok thalo kan different te ka tu karel vek thau thau kan difference te ka tu pi tu correct ka du lo diplomacy le political token front pathuma Siji kat nastoken natu apang sile chu diplomacy le political ki avati boy thai chumi chu kamu nga me si thutem naka siji aja chinpi ne ku sapiu kan city mi nasatok na fe pi sile jiang na palding diplomacy ti mi tengtin background banglo na vasi jong na khan na fail thai kang parmi lo khan lo musual thai so to balance se ne mi front pathoman fe sile nawle polki no problem yang the political objective ama kelen fepi so som tuition military le diplomacy balance o thading in diplomacy kan ti mi chu ramdang pengdang khis ai jang se mi phundang khis swang lo kan mai peng tlang la le kan mai klen sung la khala tedim mo min dat chu lai mi zaumi lak khala diplomacy kha vati set tiangin military wing ke emphasis pek lo asila chu this okay athakau ding ti gruat ultimately kan kul chu political objective fi hawking trading in jang kan mang military kan man men mis ko lo mo military long atong ma tok lo ti ka diplomacy kan fun mang si slow som so mi pani kan kam political objective ka ti set la se in the end justify the means ti achang le mai ding ting gruat ti menung thi so pal thei kan si kau selo mo ki pino tu remok tul mi chu himi zona kan political objective ti nga thelon military itu usahakan petuk mau diplomacy usahakan penuk ti kasih balance la so that's okay problem kan ni kasum lau independent manadu federal manadu ti ve kha kan tu ada lau tika majority mo absolute majority du dan ka thailo asinan ke mai ka ro ban chin tok te asun ti mi pisin independent kan bun ti tung nuam tuk ding na an ruat asinan in reality atak taka takele tu ma asithe ma thailo ti tiang ruat tu chu an tam lau din khuaruat ban muban chin multi study to tu chun tu lai sana independent mu thading in geopolitics mo pathawi nai ji thei tul independent anga aneta bika east timor ti o tu sen bang des Kosovo ti policy kha khai pol jiang ron nga jiang ro nga krenin ko tu li tin independent rak puangi ong min la nga lo sianen voini independent puangi anga lo jiang runga kan insar ka nakapolin okas ni leili 1948 ta independent an puang India independent puan la nikhadu an rak puang nan jiang runga ong min la plebiscite an vun ti 99% ro di independent kan tu ti na jiang runga losam ong min la jiang runga MNF in pulal deng ha independent rak puang ko wal jiang runga ong min la tamu thangi atum da mi chu chin mi phun le chin ram rok se ti silam dam se ti sikau asinan ani ka chu adavidau confrontation nakin cooperation a film mi se kami kan the thiam pi tu si cooperate tu si le chu kan mi phun dam khaulai ti aro mi chu what's wrong nothing wrong cooperate sin ka mang thiam ding ati a fe pi si le chu kan zau ding mi chu a hlo thling ma thing dau ti long se jiang tukin kolral kap le chen khen ji kha dak thamu thangin amang thiam kan mi phun dam nak ti ka to what extent amang thei ti mi long ka abiapi ma long ka zau ding
Kolral ka bla chen kan ye umruang ti pakhat menin apal ti kho slo. Kolral ka pakhat ka daw ruwa kadik ti kho jong si velo. Kasim du mi sudi darthamu tham ni asten ki kan how to pakasi mi hu chilo da ko. Mi phundam na ka du ngai mi so very intelligent. Hiti cooperate kan tu along adaw long sa nga law titika atu atika. That's okay. Kasi ko worth jetsu ma ki. Asia tu ading akan ruo mulaw political party. Atha tu ading si so silo mo amuda na dang atha de kami pinan tiding. That's okay. Katin dakta mutangan hutiam sila there's nothing wrong se. Kay ka muni nga sin mo. Kan minaw jijetan ti mihin. Tuan tu jong se an relo. Minaw ni zay kip yang si information ace. Asirong kan di anti mi kimi arrogance mi kin antro di changtin karwa. Lenay kay kan zau lai ke enju ko vazau tua putar pipi sampar pita ko anom chu. Ke ay zonga sianan si zonga kumsom sari kumsom ret pen si kau chu. What's wrong? Experience ne mi kan how ama belte yang gatising ikhen kau mi santiluani zorinkin ezat kau mi tual golin si mi nau mi ante si be mi me nau ma mi bu san laka nau be mi be si ma mi bu san laka pi pian ne hel tholong na sai chen ma ji aji chin dinaku ne me sai caliber potential and help Alexander the Great in kumkul huan hi ale lungtun pumpi ukte deng xiaoping ki kum somriat pathuma si nuwa China for 1.5 billion like atitang lam the kum hi to be big law hell atading caliber nating this all